ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Nanone tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho turimo turibanda. Amateka akomeje kwiyandika, ibintu bikomeje guhinduka, Imana ikomeje kugenda ihagarara ku ntare za Sarambwe ndetse bakagaragara bakora ibikorwa bidasanzwe. Mwabantu mwe nimbabwira ngo ibintu byahindutse mwumve ko byahindutse, nimbabwira ngo amateka ari kwiyandika mwumve ko amateka ari kwiyandika ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bamaze iminsi bibaza, ese yarapfuye, ese yagiye hehe, ese bakubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese ubundi uru rugamba yaruyoboyeho ko twigeze kugenda twumva amajwi batashwi ni amajwi ya kera, ko twagiye tubona amafoto, ariko kuki mutatwereka amavideo? Ibintu byose bigiye ku mugaragaro, ibintu byose bigiye hanze, ariko bikaba bigiye hanze mu by'ukuri ari amateka ari kwiyandika. Bamwita Regeneral Majoro Sultan Emmanuel Makenga yagaragaye mu ruhame akora ibikorwa bidasanzwe. Ninkubwira ngo ni ibikorwa bidasanzwe wumve ko ari bidasanzwe. Amagambo ni nkaho ari ntayo. Ari kumwe nande niwe wari urimo aravuga, ndaza kubumvisha ijwi mwumve ibyo ari kuvuga. Abari muri groupe ya WhatsApp ubwo baba barangije kubona video nk'iyi ngiyi kare, kuko atari twebwe tuba twigereye kuri terre, ni video mu by'ukuri yashyizwe hanze na Alliance Fleuve Congo. Ndababwiza ukuri ntago nayizana kuri YouTube, ariko ni video ihari ku mugaragaro igaragara. Abantu muri kuri YouTube wenda mutari muri groupe yacu ya WhatsApp, mwakwinjira mukatwandikira ni 0726254101 tukagushyira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo ubone video. Emmanuel Sultan Makenga General Major yagaragaye mu ruhame akora ibikorwa bidasanzwe, tugiye kubigarukaho mu by'ukuri. Ese uyu mugabo niyaba agiye noneho kugaragara ku rugamba, ahubwo noneho akaba agiye gukora ikintu cyitwa have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi, Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788845643 cyangwa 0753547656. hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Operation Karahabutaka ndetse agahita afata byihuse umujyi wa Bukavu. Ibyo ngibyo turabigarukaho. Si byo gusa, tugiye kugaruka ku cyakomeje kugenda kigaragara, uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aragaragaza yuko agiye mu biganiro, ariko mu by'ukuri ngo atajyanwe no gusaba cyangwa se atajyanwe no kurebera hamwe n'abandi ikizatuma aganira n'umugabo Emmanuel Sultan Makenga cyangwa se aganira na M23. Ni ibintu mu by'ukuri abantu bose bari kwibazaho, bakavuga batuye Tshisekedi azicara mu nama gute? Nako igiye kuba mu kanya, ariko turareba uburyo ki Tshisekedi agiye kujya muri iyi nama asa n'uwafunze umutwe.
ibi bintu nta kintu na kimwe bimubwiye. Hari andi makuru, umukuru w'imbonerakure zirwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa General de Brigade Kanyisha. Urumva ibyamubayeho mwoka byaramwe, ibyamubayeho n'akamaramaza, yarangije kwicwa n'intare za Sarambwe. Oya, yarashwe gusa, yarashwe. Ndaza kukubwira ibitaro arwariyemo. Ese aya makuru ni bwoko ki? Ntago yapfuye. Urakoze Mutaramu, ni breaking news anyoherereje none ahangaha. Ubwo nari narayisoma yose, ubwo ndaje tuyinjiranemo tuyisomane. Ni amakuru mu by'ukuri agezweho nonaha aka kanya. Amakuru angezeho nuko uyu umugabo wari uyoboye urugamba w'imbonerakure w'umurundi yarangije kuva mu mubiri. Hari n'andi makuru atandukanye. Hari amakuru menshi cyane kuri uyu mugabo uyoboye mu by'ukuri rwose, uyoboye imbonerakure z'Uburundi. Ubwo turaje tuyave imuzi n'imuzingo. Mbibutse ko mu by'ukuri turi kumwe 5/5 ni Rwanda Hills Media. Amavideo arimo aragenda atambuka hirya hino, amashusho yatangiye kujya hanze. Noneho hano mfite ishusho y'uwitwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yarangije kugera muri Tanzania, aho agiye kwitabira inama karahabutaka ya SADC ndetse na EAC. Ni inama mu by'ukuri itegerejwe na benshi cyane, ni inama idasanzwe, ni inama mu by'ukuri ifite ikintu kinini ivuze, ni inama dutegerejemo kuza kureba uko ibintu bimeze. Amakuru kandi adasanzwe, intare zirimo zirarwanira na FDLR mu bice bitandukanye. Nyamakombora muri teritwari ya Warikare bimeze nabi cyane, ahitwa Nyanzira bimeze nabi cyane, hari Advance Karahabutaka imeze nabi cyane, muri Side Kivu werekeza Bukavu ibintu byakomeye. Masunzu n'abasirikare be batangiye mu by'ukuri ngo kumusuzugura, bamwe batangiye kwibangirira amaguru ingata. Ibi nabyo ni ibintu tugiye kuva imuzi n'imuzingo tukababwira ngo bimeze gute mu by'ukuri. Ngira ngo kandi murabizi ntabwo tujya dutindana iminota mikeya cyane. Icyo usabwa wowe no kubana natwe 5/5 ahangaha, ubundi ukatwandikira tukagushyira muri groupe ya WhatsApp. Ariko ibyo ngibyo kugira ngo tubikore abantu mumaze kubimenyera, nta nubwo ndi bujye mbandikira. Ukora subscribe, ukaduha comment, ukabitwereka ko wakoze comment, ukanatwereka ko washarinze video warurimo ureba byibura abantu hagati y'abantu 5 n'10. Kuko ntago wabura abantu bakeneye amakuru kameme. Ubundi tugahita tugushyira muri groupe ya WhatsApp, ukajya ubona amavideo nk'aya ngaya ukayabonera ku gihe. Ubwo ngira ngo mwabyumvishije, ingingo ni imirwano. Tugiye kuvugaruka ku mirwano ayiri kugenda ibera hose, tuhacacange tubabwire ayiri kubera, ariko tunababwire kuri iki kintu gikomeye cyane. Munyemerere tuganire namwe, mutere comment, tuganire kuri uyu mutwe wa M23 ukora ibintu byawo mu buryo navuga yuko buri kinyamwuga ku rwego rwo hejuru. Ese Emmanuel Sultan Makenga wowe warutegereje kuzamubona hehe? Warutegereje kuzamubona hehe? Tuvugisha ukuri. Usibye kumubona muri iki gikorwa mbona kidasanzwe, wowe niye yandi warutegereje kuzamubona? Bamwe bati kuki tutamubona mu birori? N'umusirikare wa muntu. Uyu ni general. Nta bintu byo kujya muri diplomasi na politiki ishwi. Ndaje mbumvishe video gatoya, nta n'ikintu kidasanzwe yigeze avuga, usibye gusa nk'utanga pole.
ariko nta byinshi byo kuvuga afite. Aravuga iki ko akora? Aravuga iki ko akora operasiyo karahabutaka? Aravuga iki ko ibintu bye ari mu nyandiko hariya agakora ikintu cyitwa rwose preparasiyo akayihereza abayoboye urugamba cyangwa se abari ku rugamba, nawe byaba ngombwa akigira ku rugamba? Ngo mutegereje kumubona mu bikorwa byo gusimbuka tubyina twishimira ko ngo Goma yafashwe, cyangwa se ngo twishimira ko ngo abaturage biki nibi. Never. Yagaragaye mu bikorwa, kandi bikorwa mu by'ukuri bya gisirikare. Ibaze nawe noneho bihereza ubutumwa isi yose ikamenya yuko Emmanuel Sultan Makenga ahari, kandi ahari mu buryo mu by'ukuri buri ofisiyelemo. Bari muri groupe yacu ya WhatsApp mwabibonye, murimo murabubona ukuntu arimo aragenda ahindukira. Yari yambaye gute? Ndaza no kubasobanurira ibyo mutigeze mu by'ukuri mwebwe mwanarize ngo mubirebe. Makenga hano harwanditse ati Makenga n'umuhanga cyane kabisa, agira amakenga, najya apfa kwigaragaza cyane mu bitangazamakuru, kandi avuga make cyane. Ntushobora kumenya aho aba, ndetse ntiwanamwumva avuga. Niho ubuhanga bwe buri. Niyo mpamvu azatsinda. Avuga make agakora byinshi. Urumva umwanaliste? Urumva abantu baba batekereje kumenya ngo ibintu birajya he? Undi ati aba bagabo bafite politike yo ku rwego rwo hejuru, ari leta yahita yica aba bantu. Abo ngabo bavugaga ni bandi? Reka tubirebe. Emmanuel Sultan Makenga ni Major General. Yagaragaye mu bikorwa bidasanzwe. Ibikorwa yagaragayemo ni ibikorwa byo kujya gusura ingabo za FARDC ziri zakomerekeye ku rugamba. Reka mbumvisheho gatoya. Ce mercredi 5 février 2025, hari mercredi. Mwabyumvishije ni mercredi nibwo yagaragaye mu ruhame. le général Major Sultani Makenga, Général Major Sultan Makenga, coordonnateur militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, a yes, murabyumva neza ko ari we uyoboye urugamba. Ubwo nta kuvuga byinshi no kubicamo. effectué une visite significative aux militaires blessés et malades de FARDC à l'hôpital du camp Katindo à Goma. Yasuye abasirikare ba FARDC, ati ni visite mu by'ukuri y'ingirakamaro. Uyu munyamakuru ni kari kuvuga, no munyamakuru wa Alliance Fleuve Congo. Ibyo ari byo byose yasuye, yakoze urugendo rw'ingirakamaro mu bitaro bya Katindo. Abasirikare ba FARDC aho barwariye, aha ni mu mujyi wa Goma. Njyewe uri kureba video ndimo ndabona abapapa, ubona bakuru bakomerekeye ku rugamba. Bamwe bamanitse amaguru, abandi ararambitse, abandi arimo ibyuma, abandi bafite amabande. Reka dukomeze. Ahangaha yararimo aganiriza umusirikare. Ntago ari ukuvuga ngo nukujya mu itangazamakuru ibiki n'ibiki avuga ngo nagize gutya ngo nasuye eshwi. Yarimo yiganiriza umusirikare mbona w'umusaza. Ababonye video, mwabonye video y'umusaza wambaye umupira w'umutuku, biragaragara ko arimo aramuganiriza mu by'ukuri, ariko uyu musaza yamwishimiye cyane. Aramubwira ati ibintu mu by'ukuri ntago biba byoroshye, ariko ndimo ndagenda noroherwa. Ces gestes d'amour et de fraternité témoignent. Mbere na mbere tutarajya muri byinshi cyane, nkubwire ko Emmanuel Sultan Makenga yagaragaye ari kumwe n'umugabo witwa Byamungu, ari nawe wagerageje kuvugana n'itangazamakuru. Muraza kumva ibyo yavuze. D'un profond engagement envers ses compatriotes congolais, illustrant un acte. Makenga ukuntu ari kugaragara, biragaragara. Yari yambaye ingofero ya songa mbere isanzwe, ariko yari yambaye imyenda ya gisirikare. Abantu bose mwabibonye imbere
biragaragara yuko yari yambaye antibari. Ureke bya bintu bya General Majoro Peter Kiremwa, Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana imuri iruhuko ridashira, yagiye ku rugamba bamushutse, agenda nta na protection n'imwe, habewe n'aka kagofero ntabwo yari akambaye, yari yambaye umutwe gusa n'imyenda ya gisirikare bisanzwe, ariko ikigaragara Sultan Makenga yari yambaye antibari ku buryo isani iyo wagira ikibazo kiba shobora kuba ari protected somehow. D'hospitalité et de charité. Accompagné de ce collaborateur, officier du haut commandement, ikigaragara mu by'ukuri uyu mugabo yahise ajya no kuganiriza undi mugabo wambaye umupira w'umweru, bigaragara yuko nawe mu by'ukuri yakomerekeye ku rugamba. Niho humvikanye ijambo rimwe kanze mbumvishe, sibyo ko nge ntanabashije no kubyumva neza, nimba ari igiswahili yakoresheje, niba ari iringara sinabyumvishe neza sinzi, ariko ubanza ari iringara, yarameze nk'uri yaraganiriza nyine uyu musirikare, amuganiriza mu by'ukuri ubona yuko arimo aramubaza nawe uko bimeze, nawe aramusobanurira amubwira byinshi bitandukanye. Nawe ni umusirikare ubona yuko yakomeretse cyane, yahise ajya ku musirikare ubona ukiri mutoya wambaye umwenda w'umuhondo, nawe aramuganiriza, afite serumu mu kuboko, nawe afite ukuguru, ni mu kuguru mbona rwose yagize ikibazo. Hari ibyamungu rero par le régime de Kinshasa, tout en leur promettant un avenir au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Wagerageje kuvuga mu by'ukuri agira ibyo atangaza. Makenga, umugani w'uriya muntu wavugaga, Makenga bafite amakenga mu by'ukuri uko bibona, ni umujenerali, ni umusirikare, afite abarinzi, ariko iyo umureba ububona nawe ari kwicungira. A garder espoir et a envisager un retour au sein de l'ARC. Ati yagiye abareba mu by'ukuri bose, akagenda abareba. Biragaragara ko mu by'ukuri cyari igikorwa kidasanzwe, igikorwa cyiza cyane. Hari ibyo rero uwitwa rwose Ntuza Byamungu yatangaje. Sans nourriture, c'est du poison. Et quand on soigne quelqu'un qui est malade et on lui donne la nourriture, ça fait quelque chose dans le corps et ça pousse. Ngira ngo urabyumva cyane, aravuga ati bakeneye ubutabazi, bakeneye ubuvuzi, bakeneye byinshi. Niyo mpamvu twaje kureba uko ibintu bimeze kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kubashyigikira. Bati n'abasirikare bacu, yakomeje abivuga, n'abasirikare mu by'ukuri b'igihugu cyacu, n'abasirikare mu by'ukuri baba ari ingirakamaro. Mbese ahangaha tubona ko ubundi burya mu busanzwe nta rundi rwango ruba ruri hagati y'abarwana, y'abasirikare. Ikigaragara ibintu biremereye byinshi biba biri mu banyapolitike, nibo baba bari gutegura ibi byose, abandi bajya mu ma operasiyo karahabutaka, ariko mu by'ukuri ubona yuko nta rundi rwango, ni uburyo nyine bwa gisirikare. Inama rero igiye guterana mu gihe tutarajya, ariko reka duhere mu mirwano tubone kuvuga ku by'uyu Tshisekedi ndetse n'iby'uyu Murundi, kugira ngo tunagire tunasoze. Rega njye ntabwo mba nshaka gutinda. Intare za Sarambwe ubu tuvugana bari mu mirwano karahabutaka muri Sud Kivu. Imirwano mu by'ukuri navuga ko itari yafata, ntago irafata Kavumu. Ni imirwano mu by'ukuri ariko irimo irerekeza Kavumu rwose mu makuru dufite. Ni imirwano mu by'ukuri ifite uburemere, ni imirwano nakubwira yuko ifite ikivuze gikomeye cyane, ariko tukaza kubona imirwano ngiremereye cyane. Inama y'abasadekiye n'aba East Africa nirangira ikavamo ibintu bidashinga, nibibyina
mw'abantu mwe turaza kubona imirwano ahubwo idasanzwe, imirwano karahabutaka, kubera yuko M23 ntishobora kuzakomeza kubaho muri iyi dayirema ya Tshisekedi udashaka kuganira, Tshisekedi udashaka kugira akantu na kamwe agaragaza ko guca bugufi kugira ngo ashyire mu buzima cyangwa se aragaragaze icyo wakwita nk'ubushake mu gukemura ibibazo by'abanyekongo. Byatangiye ari ibibazo mu by'ukuri bishingiye cyane cyane guheza, kwangiza, mbese kubangamira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ubu ngubu Alliance Fleuve Congo M23 bafite gahunda karahabutaka yo kugera ku rwego rw'igihugu. Ntago bafite gahunda yo kugira gute, yo kurebera gusa, bagomba kugera ku rwego rw'igihugu, bagafata igihugu, bagafata Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose, bagakuraho ubutegetsi bakabujyaho. Rero turagenda tuvuge ku bijyanye na Tshisekedi wagaragaje ko mu by'ukuri ibintu bimujyanye muri Kinshasa atarimo ibintu byo kureba uburyo kiyaganira na M23 bitewe n'ibyo yagiye agaragaza cyangwa se amarenga yagiye aca. Ariko icyo nakubwira, ibi bintu turaza kumenya uburemere bwabyo aba bantu nibava muri iyi nama isa naho igiye gutangira mu by'ukuri, kubera yuko abaperezida benshi ndimo ndabona bagezeyo. Nahoze mbona Muhozi Museveni, yes ni papa we ni Muhozi. Uganda ni airline, indege yabo niyo yamujyanye, indege nziza cyane ubona rwose yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Uganda, ishobora kuba ari Entebbe, akagenda rero akajya muri Tanzania. Yego, nahoze mbona uwitwa Ramaphosa arimo yakirirwa muri Tanzania. President Cyril Ramaphosa is traveling to Tanzania where the SADC and EAC summit will discuss the current conflict in the DRC. Nawe rwose yagezeyo rwose kugira ngo barebere hamwe rero byinshi bitandukanye. Rwose uyu mugabo nawe Cyril Ramaphosa yagezeyo, n'uwa Uganda yagezeyo. Imirwano yindi rero ubwo nari nkomeje mvuga imirwano, mvuga ko iri buze kuremera, ariko mu by'ukuri itari buze kuremera mu gihe ibyemezo bitari byasohoka. Si muri Sud Kivu gusa bari kurwanira, kubera yuko barimo baranarwanira, intare za Sarambwe zirimo zirarwanira mu bice by'ahitwa Nyamakombora, ani muri teritwari ya Warikare, aho FDLR mu by'ukuri ngo zari zirimo zirikusanyiriza. M23 rero irashaka gukuraho aka gasuzuguro, ikabashushubikanya cyangwa se byaba ngombwa ikanabavuzamo imiri. Nyine birumvikana ko mu by'ukuri ibi ngibi ari ibintu bidasanzwe. Indi mirwano iri ahitwa Nyanzira, avance rwose imeze nabi cyane, barimo baravansinga bataka mu bice by'ahitwa Tibinda muri Sud Kivu werekeza Bukavu. Masunzu rero yahuye ngo n'uruva gusenya muri izi operasiyo, kubera yuko izi operasiyo ngo abasirikare bose ari koherezayo bari kubyanga, bakamwamagana, bakavuga bati ntabwo tuzakomeza gupfira ibintu tutazi. Bavuga ati iki gihugu kukirwanira birakwiye, atariko imirwano mu by'ukuri biragaragara yuko yaturenze, ntabwo tugomba kuzakomeza dupfira mu by'ukuri ibyo tutazi. Rero birakomeye cyane, urumva ko ibintu atari ibyoroshye. Tugere mu Burundi, tubabwire ko imbonerakure zirwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahombye cyane, kuko witwa General de Brigade Kanyisha rwose yarashwe na M23 ngo akaba arwariye mu bitaro bya
by'abasirikare ahitwa muri Kamenge. Izina yitwa Kanyisha, rizwi cyane mu mabi menshi cyane mu Burundi, ngo ni imbonerakure ivugwa rero cyane cyane mu kwibasira mu kwibisha inkoho. Yes, ngo bariba cyane, kugandagura ndetse no kunyuruza abantu. Vyageze naho ngaho muri Munyonyo 2022, Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano, amwerekana hamwe n'abandi basuma, agira ko aridoga ko ari abasuma bama bafatwa bakaca bakekurwa. Ngo aca atavuze n'impamvu Kanyasha adashobora rero guteba mu myororo. Iki ni Ikirundi sinkisanzuramo pe, gusa ubwo amakuru yumvikanye turaza wenda kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda rwacu mu buryo bwa live, mu makuru tugiye kuza kubagezaho mu buryo bwa live mu kanya rwose. Noneho rero turaza kurebera hamwe iby'uyu mugabo numva wishwe n'intare za Sarambwe. Tshisekedi rero ibye biragaragara yuko rwose bitameze neza, ariko aragaragaza ko mu by'ukuri agiye hariya. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Antoine rwose yagaragaje yuko Tanzania, Dar es Salaam muri Tanzania, yego ngo ntago ajyanwe no kwemera ibiganiro by'amahoro hagati y'ubutegetsi bwe ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23, nubwo rero umuryango mpuzamahanga ukomeje ngo kubimwingingira. Ibi yabigaragaje kuri uyu wa 8 nako kuri uyu wa 7, aho rwose mu biganiro bitandukanye yagiye agaragaza mu by'ukuri ko afite ahubwo gahunda yo kwigumira mu bintu bijyanye n'intambara. Turazana byo kubigarukaho mu buryo burambuye. Ubundi inkuru ya mukuru yari General Major Sultan Makenga wageze muri Kakatindo agiye gusura ingabo za FARDC zakomerekeye ku rugamba. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Subscribe, like, share, comment.